Pamirsa, angin barat saning lintang ring Bali dawa kalih rahina ungkuran sampun ngeniang kalih diri kramane seda. Ring sejeroning nambakin kahanan kaun inucap, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Denpasar ngelaksanayang perompesan sawetara taru perindang. Sekadi sane kepanggih ring Jalan Melati Denpasar, dasan petugas ngerompes tur ngetep taru perindang sane sampun embuk. Kabid Tata dan Pertamanan Lingkungan Hidup DLHK Kota Denpasar, Ida Ayu Widianasari Mausang, Paiketandani, sampun rajak laksanayang perompesan taru, yening sampun tegah pisan turbet, ya diastun nenten sasi angin barat. Dayu Widya ngawawahin anutin data ring war sekali-tali tikang likur, kuentenan taru sane ketampenin oleh DLHK wenten langkungan petang dasa talian pun. Lianan punike paiketandani ngawawahin, yening DLHK taler ngemargiang asuransi pohon ring Denpasar kantos sia dasa 5 juta rupiah. Duani ngasapunika Dani Mausang yening asuransi inucap nenten nyayubin kahanan sane kawasanain oleh alam. Asuransi wantaside meklaim sejabaning wesanan alam sekadi wenten mobil parkir ring beten tarune nanging pramangkin angine barat raris taru runtuh tur ngeniang mobil inucap wau sida klaim asuransi. Paiketandane ngawawahin nilai klaim asuransi kerusakan pini ageng 5 juta per kejadian per lokasi. Yening nilai perbaikan kerusakan ringsor 500 tali mejanten ketanggung oleh krame sane nuenang mobil punike. Yening langkungan 500 tali wau side kaklaim asuransi pini ageng 5 juta. Dayu Widya majeng krama sanes sede sangkaning katiben taru runtuh pacang polih tanggungan 15 juta rupiah. Asuransi inucap wantah pinaka pangupaya saking Pemkot Denpasar nampenin kahanan taru runtuh. Pamekas ring warsani mangkin paiketandane mausang durung wenten klaim asuransi anggen nampenin kuentenan taru runtuh sekadi punika. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.